Cioro tutire tuthiaga gweteithi kuria thabai-ini uria na tena riu kuria thabai-ini uria ni ungicemania na ni thirikari ya mutitu kuria ningi ni ukureherwo thina niyo tondu na ni uguthie mutungane nao ni ukuheha kioro kiu hau ona he mundu wathiite kuga karihio 2,500 kuthiago haria Kaburi tugathie guthinia aria makuire tene na ni turihagio kanju na no njurie kanju iria turihaga kana no tutigage guthia kwa aria makuire tene ona mangigokera muthenya umwe ni magaturia niki tumagiagira twakirio kioro tondu ni turihaga kanju ni okorwo ni wanyitwo ni fatari ringi kwina mbura riu kioro gutire riu tutengeraga kuria tugathie gwiteithia kuo ringi ugakora ringi ona ringi andu me kuria mutitu riu ugagiika ugigeteithia koguo ri ndathie hare hakanju ngakora hatiri na kioro ri ni thinikaga muno koguo riu thirikari ya kaunti ino ri ndingienda icugurikire kindu gigwitwo cioro toria turi uingi wa andu thiini wa thoko ino ri ni turabatara cioro na njira nene muno. The land in question belongs to Kenya Forest Service, and we are in consultation on the same issues because we too regard the public highly, like anybody else, like any other government institution, and we also aware that failure to listen to public requests might compromise on public health, especially on water and sanitation. Mwandogeria ke tiga bebe na guo ndaigua nyuma